wowe tinitaka bwa hato mu Uganda obo ryakeyo obo rinkahi wakora akasente waguma no yombeko muka noyombekera abazire nogira ki konko takagizira kataka kawe my friend nabatine cyori nuboko ryo mutawuni nabatine cyawabire ubwiga bwo kubanza nitaka Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwachi Kore media birankore Yes alright abarufite bari Kore Media TV amazina ni MC Mashwe Konkaburijo kandi nkaburisho kunyose ni nkurambuza ndo kutambuzensi yona ndo kwereka buri kimwe erizoba aba N&M Real Estate kandi bagezeho kumanyisa ngu hati bagarikire bashara protse zindi aho mu Rurembo rwambara wahingura Bishop Stewart kace ahari buremba wahikaho mazima bineho estate nungi munonga ibashazireho kandi nibakugira ngo mbeni wine proti mbeni workwenda proti iburiya heru uriyo ko nuje timwenu nkabona anta poroti yakasente kace mwenu nyowe kanyi no busente buke kantine kandi mbatine sente zikumara poroti yo no murundu gumwe hati nyowe nkakoranta hataba N&M Real Estate nico cyo kugaruka mu cyawe abone bakugira ngo nobo kuba oyina kasente kawo kace poroti yabe ya miliyoni 10 abo kwa bino poroti za miliyoni 12 bino poroti za miliyoni 14 bino poroti za miliyoni 15 so mbenu wabashira poroti yabe ya miliyoni 15 mazuma oyino halfway mbejukwereza ahasigara gumono shashure mpora kwisobwero kwayo ningashi kwisa obwiro barko bakwire okabasa kubona ugimarayo mbenu munywano wanje ryokwe ninkushaba basa kuba no Jean Paul Ampora no ko mu Rurembo rwambara kandi no basa kwa no itungira mazuma no basa kwa no igura porotejo hari abantu abaryokwe abari ya round iwe kitakaza kukitina kujyo tati kandi atokwe ni nkahi nyoka antari yo mukaka antagizire ki abana besugwa iwe no yohereza umuntu wawe mbasa kubana umugura poroti kandi na wayenda ujo hindura amazina bwanyuma ugate umuntu ogoro kwaguzire hatoshanga wagahindura wagateka amazina umunanka amazina gawe endagano agito amazina gawe kandi bakwere nebere full poroti atana rigana so mbwenu nebere full poroti kandi nibakwereza icyapa cya 190 ushanga uri mbwenu tine kwererekera kona tari mbufere bona ninjya poroti numuzireba nuharebo ezona no poroti ezona kwetorora hakwina mukoko ruguruhonoku hati twakoragati kungo kwetorora ko ruguru kugaruka ko nyuma hona no poroti hariho ziriya yuguru ziriya main henyine izo miliyoni 15 ahagati ni miliyoni 14 rero kandi hata side ya hansi aho still aho ni miliyoni 12 mwene konka hata muriyeza harumuna no bundo porota buke haro kujya tumwe watezo kazabize be impango kantarije kusibasa igana atana rigana ezo kazagira sente nyinji hati niwe harimo ezinde zo eze sente nce nico nakujya nti aba N&M Real Estate bot kugira ngo baba bari aho ngo bine price no numuyikirizana numutensa muyikirizana bine mu poroti zo kushanga miliyoni 6 miliyoni 7 miliyoni 8 na wishan bakwereza poroti so mbone utakabone miliyoni kamukagaza ukagita tinyo wati mbeti nkabire kandi unane kundi 17 nibwo ndibona poroti ukiza ku 17 ushangana ziriya mukagaza takiru iwe basa kwa no jawe miliyoni 6 wene miliyoni 7 wene miliyoni 8 kugarra higuru no basa kwa no tunga poroti na naba N&M Real Estates munywano wanje bahikirire okwenda kumanyebe kukiraho ningashi iwe ryokwe hare ukwe tati nkaba tunganta nkagamba ntanabo noza kubona batera namba zabo ezi noza kutera Airtel ya 0759 229 00 ahasigaro base kubona ugamba nabo ningashi ebyo byakubuzabuza no basa kute eje yaburaburaho no basa kutera ya 07 8 cyenda na mwenda kinana na mukaga kinana ni 3 hasigara obase kwa nugamba nabo kandi obase kwa nutunga ubuherezo obwe obase kwa nugura poroti ahakabeyi kace munywano wanje kankugambire hakahaburako wowe tinitaka bwa hato mu Uganda obo ryakeyo obo rinkahi wakora kasente waguma no yombeko muka noyombekera abazire nogira ki konko takagizira kataka kawe my friend nabatine cyori nuboko ryo mutawuni nabatine cyawabire ubwiga bwo kubanza nitaka korko nitaka otandikiraho oplaningiraho ushanga buri kimwe wabasa kuba no kitunga kandi buri kimwe wabasa kuba no kikaho so nani kushamunywano wanje uri okwe basa kuba no itungira itaka habo kukurwa mutawuni kikana batwaronka batiritonka 15 naho 15
bakusera ne 200 kwijoka hikaho kargambaro kwijoka hikayo shinje 200 ukabyama ningo kombeka wenzi yawe akashisho kagaruko kargaho kazo mutawuno ukakora imirimo yawe nihi munonga haru buremba nihiya just abajuru Bishop Stewart nka so mbone munywano wanje wari yo kwenda nkushaba basa kwano je guru poroti kandi asigaye kimwe kikutamboreje ebisibasho kono gomazina igumaho otakargaho gumari Nkore Media TV kandi nabwe byakubuzabuza iwe ho rukunde bahono no jeta mashoko porotezo zirinkai nimba mbasa kuba kwisaho kandi mazima mbase kuba notunga poroti yawe mazina marungi oyeye mu mikono mirungi ahasigara buri kimwe kikubere kirungi mwebare mnonga mugume mu mutakargaho Nkore Media TV feel ankore Nkore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Nkore Media feel ankore